turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane. Shampiyona y'u Rwanda yakomeje aho ikipe ya Kiyovu Sport yatangiye neza itsinda ikipe ya AS Kigali. Ni kuri uyu wa gatatu aho ikipe ya Kiyovu Sport yatangiye neza umwaka w'imikino 2024-2025 itsinda umukino wa mbere wa shampiyona, yatsindaga ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1 ku mukino waberaga kuri Pele Stadium. Ikipe ya AS Kigali yatanze ikipe ya Kiyovu Sport kwinjira mu mukino, dore yuko ku munota wa 15 gusa Chabani Hussein Chabalala yari yamaze gutsinda igitego cya mbere ku mupira waruhinduwe na Nkubana Maris ku ruhande rw'iburyo, maze nawe atsindisha umutwe nk'ibisanzwe. Muramuzi umukinnyi Hussein Chabalala wagiye nyura mu makipe agiye atandukanye, aho yaturutse mu ikipe y'Amagaju anyura mu ikipe ya Rayon Sport ndetse akomereza mu ikipe ya AS Kigali ko akunze gutsindisha umutwe. Kiyovu Sport yakinnye ishaka kwishyura hakiri kare, bituma ku munota wa 44 w'umukino myugariro Hakim Dieme ayishyurira igitego ku mupira wavuye muri koroneri yatewe na Nizigiyimana Karim. Igice cya mbere kikaba cyarengeye ari igitego kimwe kuri kimwe. Mu gice cya kabiri amakipe yose yagarutse ubona ko afite imbaraga, dore yuko ari umukino wakomeje kuryohera abari bari kuri stade kuri Pele Stadium, aho ku munota wa 75 ikipe ya Kiyovu Sport yabonye igitego cya kabiri, ariko cyateje impaka nyinshi cyane giturutse kuri kufura yatewe na Nizeyimana Juma, maze Mugisha Desire wavuye mu ikipe ya Marine FC atsinda igitego. Abakinnyi b'ikipe AS Kigali bavugaga ko uyu musore yatsinze iki gitego yaraririye ndetse kutacyumvikanaho byatumye umukino uhagarara iminota hafi 5 gusa, ariko birangira cyemerwe. N'umukino rero waranzwe no gukompeta cyane hagati y'amakipe yombi, dore yuko amakipe yose wabonaga ko ari kugenda anganya imbaraga, nubwo ikipe ya Kiyovu Sport byarangiye itsinda ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV Show. Ciao ciao.